To sa sisen pat ngidon ni kaban sngap yang ni gini ke Jinghikai ke ba ngandang ya peteng wat hagini ke sngiru ke ba yadai syapang ke Akor ki Jinghiarpateng bar ke ketin ke joblay nga kwa ngan penibiang fi susu ye ki eki bangingi le ki ba teng ki dei tang ki jing penwit ye ke jinget jingi bat ye ke jinglat duat jingi bat teng ke kelalong kerukom keniam ke ba mdan jingi dei ru bat ke Jinghikai jong ke ketien ke joblay na ke daw nga wan shapiban hikai ke bukum ke ni ke Jinghikai na mangakwa ba ngan ong fikum ne pideban sngot ho ba ke eki bangile aga ketien ke joblay hot kidon ke eki ba ngile ya ki ba Bible ke klem tholot ye ke tangi tip kidon ke eki ba Bible ke klem kran shai hot ngimla banong ba ke eki bangile barok along tik and kidon ke eki pat ki ba penwit aga jingi day bat ke jinget kilong persyapan ban ya ke jinget ke bangidon au Jesus Christ tinga kwa banganong balance alor gani banganom keren persya lani nganom penram rengan sipen bagani ke Jinghikai ke day yangi ki banget yepi ki bala syakri yo blay ki balong kristan ki bejusngap ye gini ke Jinghikai ngakwa pensyong nongrim ya kini ke Jinghikai atau ka day atau ka long ka day ne ka long ka bam day bateng ka pentut ka ye ke jingim tinga kwa mendagi sngi bangan fi gini ke por katugat ni naga ketien ke jong play shoy ke bangan hikai biang nganda persyangi ke ban ye thu ye pi ki katugat ni ki bangi ngi ju practice ke jingim ki ba lesi ki bam ye day show naga ketien ke jong play tengi ni pej agane ke por na ka City ke jong apostol Paul na kalenong ka baar ngine punin na du khat ka ba Henry u khndiat bat nganom pulilot na mabayo ka Islam rengan punin na kani kalenong ka baar na khat ka ba Henry u ka ang namar ka ta kum ba pila pediang yo Chris Jisu bo try kum ta tuyat hu bala pensu thiet ipi bat balayai te ipi u bat balayai pens next cam ipi aga jinget kum bala hikai ipi ken pideroi ker hai hakada ke jing aingo kani gamot adien ba ngila priang yo Jesus Christ kumbo try jingi ngi don kaman ya kumbo try kwa iga jing em jingi ngi don kaman suthiet ngi don kaman yai tei aga ke jinget bat banda nang kumloban priang iga Jinghikai bat ban yai roy aga ke jingtip bat ke jing shisha ke jong Jesus Christ bat ndala dep ye gani u apostol Paul wong agad khat bopra tu sumar biyo banda no uberong lute fi de jing start patai ba de jing shukar bathala singap amo ong gani kat bakum kerukom pateng jongki brio kat bakum ki Jinghikai jongka perthei te om kat bakum ukures ngada pule bahai gani wong tu sumar phi bayo adan unu uberong lute phi dalaga jing start perthei bedaga jing shukar bathala kat bakum ke rukom pateng jong ki brio kat bakum ke Jinghikai jong ke perthei te om kat bakum ukres nget pila yos ngau bakidon ki Jinghikai ki papenshat kenting ye jing em jo brio ki papenlong yo brio ba un ma ba an shukar daki rukom pateng jong ki brio kat bakum ke Jinghikai jong ke perthei mdei ka ba yadei bat ke Jinghikai ka ba kat komu Jesus Christ bandala dep ong gane u apostol Paul udan ke jing yo ka ba jelleu ba singan da pule gane na marka kadi ka badan kambangan pinken mau biang pi gane ka way na ki jing tho ki ba kam jelleu ha ka Bible kabapen la singan shi thu ipi kandiat ba pindup so thu ba pule ba wapsu Paul hagni ke shi thi upen ya ka jing sha
kajong Jesus Christ hagading na. Kabam simlat ho setia ika hagi gospel. Rekani gade ke jingpen pau kabakirpang. Kabau blay upen pau haunu brio. Kade ke jingpen pau kabamayan hadu kata. Ia ke jing syasat narpna kajong Jisu. Payu uong kumne. Ngan puli nagadakhat kabakhat lai. Chonga ni kejuk lenang kaba ar kolosai. Tangini puli. But ia piken. Kamot yengi kibanget yengi kiprio kibalong ki gentle. Ia piken kibalayap no hagi jingringkang pada hagi jingbom ot share ke do jong pi. Ia pi ngaong ula penlong im lembat habalamap no ingi yagi jingringkang jingi baro. Haba ulala pendam no ia kekat jingkular balatho aga niam kerukom. Kabayele persya yengi. Fikiran ki rukom pateng. Kiba latho kiba la kelalong ki kot jingkular mo kini ki mo kita ki balatho agi niam kerukom. Kiba long persya ingi kat bakalong persya ingi ule akum no ang Bible ula weng no ru yaka uda sanarika gading fna. Kani kamot iu kamot ba dake jingiap ko jo Jesus Christ. Upendam no upendo no kita ki kot barok kita ki Jinghiarpateng kita barok. Bat ule akum no uda sanarika gading fna keren ba upen sange no sendan kakut no artan. Ba sanar kamot mlasyu ben shimika. Baru lihat kumlo ang Bible bar abaw lalalaw no nanadi iya ki jing sinshar bari gibor. Udah tatrong ki kabapau udah risa halol jong ki haga. Kabamot abaw Jisu yap agading fna. Udah lihat kumlo udah law no nanadi iya ki jing sinshar bari gibor. Kakren iya ki bor jingdom ulat no ikitu ki bor jingdom pun pra penjat. Open spoil no iki ki bor ki bele baro iki jing em jong. But the people in the Bible udah job iki bor jingdom aga por bu yap aga dingfna. But now mi pat on the Bible udah tat rong iki aga bapau. Udah risa halor jongki aka keren iki jing mi pat. But now Apostle Paul ulah dep ong iki nega ketien. U ong kum nega khat khat rio. Namar kata hi kata dia bang kuat ba fin sengot ho baleng hikai gane ki Jinghiarpateng hi uang ne namar kata wat ai ba nuru un bishar yapi ha ka babam lani ka badi lani shapang sngi jing khawai lani unat mai lani ka sngi sabatan ki balong kasrngio yakini yakita ki eki bansawan Henry ka met kalong kajong Chris fi ina kita kadawat aisyo malo ruban bat ipida kita gajing ban bishar fi ban batai fi ban ong ka bapit ban ka bambit ban ang tade ngan pini fi ong khot bar pho lada pila yap no lamba du Chris kamut kani ba yap no umut ayap no kata ke jinglang berimbaro but pila dan how Jesus Christ mata wong kum ne balai lakumba imha ke perthai pisha ira de hagi niam ki rukom fi wat lada ki bala long kristan ru ki dang sha ila de hagi niam ki rukom wong balai lakumba imha ke perthai pisha ila de hagi niam ki rukom kabamut kum no wong khat ka ba arpho wei wong kaba ongkum ni wat kata wat mat wat teba kibakum kita kin jat no aga bapenan kam kibakum ki adong bat ke jing hikai ki brio kibakum kita ki don shisha ga jing taunang start aga bamani gat baman bar ga jing sngorit bar ga jing pichi to mega men re kam long e hakabele aga jing pun sngo bahai ga do namar kata ngan pulil nong balai wong namar kata la dala penmi leme pi baru kulis wadi ki ikiru gi baneng hakabau kulis usong udan hau ubashong seketiga mano blai tu pini ai mut brai ki ikiru gi baneng yaki ikiru ki baga kandau fi tangga ni ge shithi ga banga pule fi mentan kala klia na dong shadong kala dei ka ba
Syai ba ka jing shisha. Habangila don hau Jesus Christ. Habangila priang kat yo Jesus. Ngide baniat bat u. Ngimde syuban sya rong hagi jing hikai gi bobon. Hagi rukom pateng la pateng jong ki brio. Ki jing hikai ki badai ki jong ke perthei om kat baku mukres. Nang ta nda habau Jesus usya ageding fna. Usa narno igita ki Jinghiarpateng jingi kita ki jing mau kita ki jing le baro. Bat ndau mi pat naga jing tap udah penjat lut igi bor jing dom baro bar kim dan bor syu ban te merawi ki jing em jingi. Udah tat rong udah penle ran igi bor jong setan bar im mensim paman bat udah le risa ke kerin kani ke bele risa komat udah chop udah mi pat naga jing keman. Bat ndala dap usaong namar ketawat ai bau no run bisharefe. Paham bedi sengi jing kawai sabatan ki fi hang ni ngalap baki brio ki klempu le bahaya ke Bible. Pen kesan ki sengi ki ai ka paham ke di sabatan ni ka ma keren ni ke kam su tau. Na pila puli ni si ti pis ngot ho ba. Ndan ni ai tang how Jesus Christ. Den mengila syami Jesus. Ngidai ban im how Jesus Christ. Dengan pen i fi ngani ke par. Susu namal ngadang petengi ketu ke bangayo i ki brio. I kita ki Jinghiarpateng jingi ki banga hikai ma aga jingi debat ke jingi thwa changkurim aga jingi debat ke yap brio bat menta ke sengingan pen i fi katugan ne aga jingi debat ke pang ke sitom ro fi nda pang nda sitom nda yo pang ki brio ngayo i ke ne wai ke jing shisha begidon ki jat jing pang ki bangi yo i bangi ki brio khamtam mangi ki khasingam tip kumno ki wei ki jat ben rio ki le andre ngayo i ala di man ngayo i na do kanang kana kawai ke banga i wit e kadai unyang perset missiles nda mi nyang perset ki khon ka banga yo i kadai ka banengkong e ki ong bauni de unyang belai na daw de unyang belai di kumno ni unyang belai hagi pareng hagi dekhar hagi wei pagi jat ben rio haga haga medical science ro ka lai teng kho palat arba hangi ki kesingi au nyang belai ubalapan kordet itu iklung la jaing not la jitemat ama melong man pensumpen sait kiong melong wan nyat melong ru ban pensngasi yaitu nyang persen namar belai badai nyang belai bayo utenrai ki bo kata Kristen mo utut yo utenrai but kitu ki pami yo nyang perset ki shit ki ling a ki jorho ki mo ki bayong kli ki yo shit ki yo ka jing kata ka jing panggo bjor tinda bengi ong pat yo unyang belai ngi sukongo kat ba ong itu iklung ki don lele ki ba ong bala da upan da ka trok ruhab ai da ka trok don ki pan lut ike do bagi ki mek pagala kordet ma bude tau nyang belai mlong ban pentut teng kwa ipi ke ne por pin perkhat bah yo ne nyang perset ladang ile ai injection na do dang ret kene ke nyang belai ke jano bat kam don borsho ta nyang belai ke yap aga jang hag injection fi tapi perkhat bah la daw de kun jablai tapi mlai am ban le no teng ki jinget kristan ngam kren ben ye ki bampat ngai ka jingkwa juki ki jinget juki ngam kta hari ngakren yang ngi ki bala long kristan atau nyang persit udai tau nyang belai atau melong syu banya halayeng melong syu banya mahab ai tu bapangkat baiman dan lele banga yo asngo mga bapa ba baro sisngi baro shimiat kat no bi ko kordet nama bati yang manam ko ngoru yo utut utau belai yang perset te ngayo iba kani kala long ke kenjaniam
kabawat ngadang ila along Kristan ngidang bat deka. Ki om mlo man siat ke jingta ayeng, kamtam ke jingta kalana mlo. Ngayo ibawat ubriu uba buat kiat ubalong Kristan. Uko ngo iyo nyang perset bani ke ketien ke jong play. Na mangala jiyo iyo we ubriu. Bau tip ba ikon jong u imi nyang perset udah berdikiat malangamit. Handriki ong bamlang mandikiat aga por ka badang mi nyang perset ikon tuklem di ibu play. Reha ka way gamit uwan na jing tray kulat ikata ulit di bandaw mot manuan siyang ukun mau kolek. Bapleng hayeng dan gajing pangyang persit bat lada lakum dikiat kaman kan mi ka ike ka ba sniw ila paniap itu iko na dawan uyang nagit upan maap uduayo ni unyang persit ong maap nyang persit yang ngala pakalam tang singla dika fiaduk at ngayo iba ki wat unong buat utieng yo nyang persit banyo belai utieng yo nyang persit banyo yanuro fi hang tawat ki bala long Kristan gidang nget kata sakaway de ga bangayo I ga pangga khro ga dai nda ba pi pudung ding nda pudung ding din da ing ding gum to ki khon kum inga ding ne ha mau ne ha emot banong ha ga shaula ne ga hitan ne ga ding beshet ne hang no kum the thanam ne kum ta nda pudung ding ni pha persat Ketoy kita ki banget ngam penram. Renga kuat ngan keli fi ki banget. Nda pedung ding pi pa persat. Persat ika ding ke badan napo jong ketua jong brio. Fi kaniru ke keta ika jingai. Ublay uong yingi bangidai ban duai ke kerteng ke jong Jesus Christ. Ngalayo I kani jing em jong gini banga keren fi gidai de banga syukran ngalayo I ke jing pedung ding halade yeng kumno banga tuai bang play pen kia kam tame kete genyang persen ngalayo I lai jong ikon brol saungut ikon ngalayo I baka por ka bai mi ning ko ngadang sus dang man syukriyo play ngampasot ho yala de man chong ngadang kena nganget unu nyang persen Rehadir mengala syam shishayu Jesus tang kondiat benai ikon jangai benengkong iyo imi nyang persit barayeng msyasyu inga benlek ke iru renga kelino we parlok ubala syakri ubleu o inga ketua de mensim paman be wale ngai ngale chienga be ngayo itang simen ngadwai men step kemilo cebar kon senrang jangai sisen duai ke jalo tu nyang persit mat ngayo I bakidan ki iki bangisu ngai klumar Tinga kuat bangan ong fiwat kani ke pedung ding ru ngalayo iba habangi duai fi kum ki banget tunginum ya be biang sakata kalit persat banya bentio banya mo banya keren bang kenyum banya tunum tunginum ya le syu ikata angin ya nget mangi tak daga dawai ngin ya duai daga jinget au Jesus Christ be itu ke jingklut ding na po kamet ke jangki ngin yo I ke kamba ke jong play to ngini pe se ka waipat ka bangan hikai matagasngi fi lebih pe ha ka ni ka jingle jingi ha ka imlang salang jingi ladangan jer te fi ngatip sibon ngami naga yeng naga sinong ka ba ngatip igini ki sibon ngam kwa bangan jer lut iki namar ba ngamyo sibon ka por nrai ngan peni fi managasngi ya kidan kijing ong mo kababit bat kabombit kata kada ibang kwangan pa ni kababit bat kabombit kano kababit bat kano kabombit ngayon kidan kijing ikay gibi ithamularo tangba kite pa de kijing MJ kawai kabanga sa yo kalong ba ki ong mjupit ban kaps nyo men kata kawai kaswa ubriu ba kaps nyo men kamot ladalap itu unsya syoro maban kaps nyo men ki shimba kadai ka ba sniw basang laban jaga ba sniw kawai pada mbit ban kap tersim men
Pi kani ka pamenmiat delay ka pambit sudah. Mbit kap sinyo menmiat. Mbit kap tersim menmiat. Sengapamongan pen fi opim jitip. Mbit ban bread nyut menmiat. Jubit ban bread nyut menmiat. Mbit ban bamlut kerja naukiyo menmiat. Akabun ba kani ka pamenmiat. Mbit ban ne tiet shun rai menmiat. Kita syua mbit kita mbit menmiat. Bun ba ka bombit menmiat. Balai mbit ban kap sinyo menmiat. Balai mbit kap tersim menmiat. Balai mbit brit nyut menmiat. Balai mla ban bamlut ke jam menmiat. Balai mla ban tiet shun rai menmiat. Kidukan ru kim juai. Ken bakadai ka basang. Fi pet bahabayo ndangila long kristan ndangila nget ikitin ki jong play. Ikitin ki bengi pat ikijing nget jong ki wai pat ro. Bat ka tengko bat ka kitin ki jong play. Bat ka nega kta ikijing im jong kijing shikri play. Haga jing perkat jong ay ka nega boong mbit kap snyo men mian. Mbit kap tersim men mian. Mbit ban bread nyut men mian. Ka jing kap snyo men mian la se agi pol men shua idon di syarak red. Idon di syarak lenten iba mendai mongi syat yo i kata ba. Imat bahal ten nakap men mian talak ban kap igadoro. Nakap tersim men mian rulak ban pen isnam kum kap lang sabat kejat ikti. Ki brio men shua ki kamle i de men step men sengi. Nama men miat tem imat ki men miat dan lain dan i men shua. Fi kini ki kelaniam hadin. Ki kelaniam hadin. Dan gi bang dah khap tersim men miat yap ka keme. Fi tiang am yo yap imai tem not khap. Tengah kwang anong ipi ka de por ba. Kadai ke pa isi ado kata. Bangingi pikir ni jing ang waju bread nyut men miat. Fikir ni ba ang wat bread nyut men miat ngan su ang ifi kum ni. Kadai ke jing ngam tip ye ki wain reng ngingi tip men su a. Tang kelung kena red mengi. Wat aku por jonga. Pa bangadang kelung. Kabuan baha kani kanong su no kani kanong be nong mo mengi. Kabasuyang sabar, kabasuyang satu. But kikimi kikpa kim jusa ye kikun bikin mi sabar men mi. Namar bakadon dagan nong sono sudah. Nalon nataro ko badum ni men mi. Melong ban bread nyut men mi. Sa bread mestap. Ti kekelaniam berkata ba ang bamlong ban bread nyut men mi pin keladuk no. Pin keladuk mo pite no men mi. Ia kata bat uyo ke jaro melong ba melut men mi. Mabalay ki ong bayo keladuk yo mo badai ban pensa jap okiyo manum kliang lut paro. Fikini ki kelalong niam ro ki kelalong ke jinge. Tengah kuat bangan suang ye fi kini popet bah bayo kini ki wit ke jing em jofi. Namenta pat tingi men miet ro ngidon ki light ki babiang. Men miet ro ngim dadan ek ta jing tiang shabam dan su tong long so no ti. Pertai kala khamshai. Mau ngim kamdan su tu ke jing tiang. Nang tak tu ke balai tiet jing tiet met lagi tu lagi de garu kom jong ki khar. Ki ken sang mo man. Tiet shun rai tiet. Kum ta ter. Tingi abat lang ni kataro. Tengah kuat bangan ong fi tenginya persangban num ko ngo ikini de kabangi. Num syate iladi hakini ki bang kabambit. Ngalapen ipi nagaktian ke jong play. Ladangan itu ipi ngatip sibon ba kabambit.
Kawai kadai bagi ong mjubit ban su jan hapo bapong habapipong ngakan mau sa ayeng la jong menshua mendai menshua dang red ni bangala kriki ulat uhem patalun nang ni tu hem jong patalun su jan nga su shum tunia nga su lo so ngayo i lam i me ngai ong mele yu nga ong nga su jan su ni ham ka kut mentan ngala mi surok lat nga su kren yang ada ketien ke be ba yo nga memtip ba mesu jan kum tu po ka kejat po bapong kan sa mlat kha ka lok jong me la shan da me la yo brio nga kata ko por pingadang song kelas tip kelas 7 ne kelas kata ka lok lipat berkat se evi ni mlat kha don ji de itu turnia jonga bat kata ka jing su hem patlun jonga ba kata ka lok jonga ka pasano ka ba mlat kha nga yo i por ba khai lok jonga menta ngakan mau sa ita ketien maka kalaj iban kha tapi ikidan ki ba na iyo ikatangam tip bau tau hem patulun juga banga so por banga phong patulun budon ji dei bat kalok juga ka ba tip ru lanun yo lok kata ka yo lok juga ka lanu ba fi ki don ki pengi ong mbit ka por ba armet kalok ban mo ban ot jur ne ban ot patau ne ban peniap merat ne ban mo ban peniap sen nga ngayo ikini ki kelalong niam ki kelalong jingat kini akan mau ba kapor barang pun ikon menengkong jonga nga ketu ko empat tip bahaban syakri play rukom gabadai nga nget ikini ki iki bat nga kami ke knai yeng nga shim de kanap nga betong nga bom nga yo nga penihap ado bakadap yabartal mi islam iwan iwi kong yo yang ani pilale ka babakla ngo balay yang pi penihap itu ka knai kat bakalok jong pi kadang armen pin sakai khon jong pi ba ibakat ngani tu ipi ngabat ba kanap ngapet yo ta ka knai bangala company mla pen imshu hero tinle syukum no nga syukur khat ka jingtiang ka bam tip syu tai kong ru mas nep ong ka tai pet no nga syong tamarwai syuba bi tamarwai syuma la ka singi ka ta ka tien ka ba ong ngan kha de bakat ani ka pen kortit yang nga ta tang syukun ma ka ta nga kortit na khai khon nga kan mau sa marsin kha arobat hospital arbijela bijim step la ngam bakla wan ki nas ki ong nga la yo khon kan thei ngam mare stu office badan tu ki nas ki ba amen ngam kli ke eru nga kli shwa phila pet lot ye i na khlia ka jan ki ong ho ki ong balai klem kan ki ar khielot bar kha ong topo ka kamera ngong have you check it properly ngong taganas ka dega mizo oh pala pet ba kar ki kong she's perfect na du khli do ko jat ko nga te vi kalong ka jing khi nga ka tagasni mabele ngange ngada tiang yap i ka taga khnai ka bangala company vi kidan kita ki batte i jing em cha but ngayo i ki ni ki te i ki brio ka babon bala le vingai kala banjaro tenaga ta daw don ki brio bong bombit ban moban ban peniang paya snayeng ban peniang paya ban snayeng ban April taru ga dega wai ngayo ini ban April man igi babon ude busang tenrai kam de ban nong kumta nang takawai ka bangayo ikalang kidan gi baong bomlong ban late on tap kas ngi yodo mlong ban le kas ngi yodo kita ki bangatip ki balong kajing Jinghiarpateng ka jingat ka bam ya hab ero ya tenga kwa ifi men daga sngi ba abang apen i gini ki ba pindup sngot ho ba ka pertega la shai kidan ki bagi brio mendai ki hikai ka badai
bangin mo hagapor jongki kalong kaba mentoy bat ndamenta kala syai ke perthingi ngimde syuban bat kita nri kekelaniam kekelalong ke Jinghiarpateng bat ngipoy ke jaka be dan nri nganget baga ketin ke jong play ke hikai syai nginum syasyu yaladi manhap agata ke boong wat kata wat mat wat teba namar ngilayap no au kuris ngini wat iki bahaneng om iki bakakhandau tangini dwai gani ko pol nget along ko jimen toy fi gani jikai ko try gani ko pol nget dwai manikai gani ki banget ko try ko tien ke jame bakinum poi shu shagaju ko jing shate sha khoma gitu ki Jinghiarpateng ribekin snuthu shai bagi di baniang de jingai hakinong rem jong ko tien ke jame nganget apply menyo puram na gani jingai haka kateng gedong chisu mitwai amen baramen to blain kur khui fi ko blashman